Kublai phi baro shka thup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Shimbenta shirhem ki samla hakajingat padba ka hito. Penrung kerteng lailak 1,000 ngut haka wikat ka AITC. Nyidan kam ya kinong mikmat ki banang ban keran bat thawan ong ka hito. Ban tuit kinong alam ke NPP ranikor shaktem BJP. तो mentang ni apais ki khubor ki bakhamria menta kasi kalai phau tarik ukalaleng kot de ki phongut ki samla ki la shimbenta shirhem hakjia pat ba abla khot penlong da ka neutrap integrated territorial organization hito kabla sedang nadu lat smith bat penkut pat hamot pran kate gajia pat ba kalong kumshi benta ban penshai pat ba ekinong song snong ka jela ban long ki ba start ban je de kinong mi khmat lani kinong thau an klem dangop hakjing penshoi ki bor kapisa Uba Fernandez Dakar State President All India Trinamool Congress AITC Youth Wing hakalai phauterik kalalengkot ulay thu hadu menta ki bala penrung kerteng haka wikat kalapoi hadu lailak 1,000 ngut ki palba nongsok snong kajela ula ongru ka TMC kamdon jing AAA ban siu 1,000 tengka mana ubanai naka wikat bat kamaikat ye kinong song snong jaka jela Meghalaya lada ka TMC ka yo bat ye ulakam sensyar hakani kajela Hakajing keran berkilat pathai kubor ha office trekam jaga seng halachumer Uba Fernandez ulakan tho ya kajing keran jo National Vice President ke NPP ba Preston Tensong ubala ongba enhap bande la ka jela ban siu kata ka pisa ka bashi 1,000 tengka shibenai chekinong song snong ka jela Hendrei ula ongba u Dr Mukul ude unong alam uba start bat basyampang Gua ban pau kajing kublai ya figaro ki nong thok kubor ba Wat lara ni dang sepentim mane ba kandon ke press conference na kaliang jong ngakum presiden jong kaliut wing jong Trinamool Congress te philai apalai por kanang kata kublai subun ba phi pau ya ka jingla kloi ka jong phi nokong sharp nokwa banong ba haki headlines jong ki newspaper kalau subun baik tang TMC menta is a good sign in haga wegaliam kalong ka baba nomor ba kimi kransu kiwi party imat kadon kadau kadai ba kipat ba kilas dang diam ndei ba sedang kilas dang kila penpau jing shania haga party jongi menta te ban penkela ki baro imat setangka parti TMC menta nomor baro nilai giadon hak sarkar NDA nadu kiseng rulum bat NPP bat BJP hakajo Henry hakini kiniat sini suag election kilaya pani kata kajingnya pihak jemur alor joki te Nakaliang jungi ngisong kumen ba baro kia pai kmak chaka TMC mengka ngisong kumen ba ka registration jong ka wika kala poi shaki lailak 20,000 ada unta deke tapen pau ba kipai ba kishania ya ta manifesto lani ya ta pledge Lani ya kecil kular jongi ya kipat ba. Cek nios ba hakini kikinget sni kibala lek na iba preston ro yong ba ladangin ni ai ya kata shejar tengka sya kilong ying bat shejar tengka nagabanta kisamna kijongi kibatlam kam klamja uong ba ni habandi ya kasti Tegalong kay lese hakaliang jongi kalak long ta Henry nakaliang jongi nipat nitip kumno nidon kilida
Presiden Keseng Neutrap Integrated Territorial Organization Usamla Dunbok Dakar habakran pensyai pat ba ban je ikinong mi khmat lani kinong thawan ulaong ba kalong kabadon kam ban thep ya ka vote henrei shwa ban le kata ngidon kam ban bishar ki breu ki ba kumnu ngide ban je ki ban long kinong mi khmat lani kita kinong thawan ki ban long kinong ya da jongi uni usamla ule thu ba ngidon kam ki breu bat kinong ya lam ki ban nang ban kran bat ki ban nang ban thawi ki an ki kanun Amdei kiban nang ban shupen be de kiktin jali ja haka shisien san snap. Ulakran ya kane haka jingalang pat ba kaba ka hito kala penlong hamot pran ban pensyai pat ba kumno ban je de kinomi khmat haka ne ke election klem da jer kerteng ya nuru. RR 4000 sekali tang simir. Tahu itu bi RR 4000 itu sista lalok kata. Kata kada ngijing siam dengan hito. Bat ni keren ru ngijing sisa, bat ni nemting hiru yaki. Lada ki kwa ban yakun, lada ki ong gakti na la, lada ki ong dakas nam ru la. Kata kada ngijing. Hei lagi sisa bagi min keren bet. Beli hakatul kapor. Ba kila dong kinong kahi du yong kila ong sarkar kan dia. To perlai jingba kata an jong Coal India Limited Henry. Minister jong kemudahan tu mas nyop halang bedairu. Dealers yang MPA dan dealers yang NPP betul lain direct empat nomor pokong banget ngakuat dengan kamai kumno bisubang senang ni sakmat pinisim yang ayah kesan ajar 10,000 akan mau sahabat sim yang tu kesan ajar akan mau ibu bersih akan mau ibu jing syakong tergas kinong kai akan mau bahan ya barokot buat dengan pensai susu ya bi akan mau Nila siu tax, aduk kemeluk, aduk nyikit ke juti, ke selipar, ke patelut. Ke kamram ke jong ke sarkar, abang nila hadir siu tax, ke dia bersenai ini, ke denti, ke singking, ke babah. Henry, ya kata, dalam senang. Senang, pat senang, tolkiat nak krong pisah. Hit kali, ladap siu road tax lu, dalam poin tolkiat. Hapan siu biar, aniu lah mungkin dia. Ngai mandi mempercayai lah jenjar. Nah, kamat tu sadung na adin tu sadung. Apa dung sidung dapang te. Wat you tu yang kalau lagi uruskan. Dan itu tu perjam lada udat lada ngimiok dengan spray tapi separ kadang. Sangat harai bila itu ni pegak ke keban cuba nang ni. Sahabat pencit di kinong jalan. Bat ngan keren ru ke basai min kan ni. Kinoyalam ke NPP Ranikor Kilarai banya so shaka BJP shwa ke election 8,000 arpulai. Yakani karai la shim haka jingalang kabalong hasilong. Ka jingalang ka larai ru ban kentuyo kertong ke NPP ba Martin M Dango ba urisan lang ban panya so shaka NPP. Habakran ba kilat patay kubor kanong yalam jo ke NPP kong pelsi snaitang. Kaloong ba kidon buon kidaw ki ba penlong ki ban shim yakani karai. Resign minta te kalalong clear la shay. But kung mapilai minta upay ba yan kay ka parti uperta. Te ya katuhi ka sur ka upay ba uperta. Ya ka kerten jo ka tu parti ni hab hiban le syata. Manam ang ay ka porhi kersa. Hipay ba kila dawa bek bangin rung sa ka BJP. Te kamot ba ni rung i menjur lang kata. But ni net bukan de deru haban menjur kata. Tang katahi. Ka United Democratic Party hakalai photari ukalalengkon kalapan benai ki kerteng jo ki sangot ki kertong ki ban aireng hakani ke election MLA na rilom garo. Kini ki kertong ki kenthop yu Bipul CH Sangma na rang sakona. U Shubhankar coach na Selsela, u Julius T Sangma na Tikri Kila, u Sushil Goyeri na Raksamgre bar u Tesang E Sangma na Siju Ronga constituency. Ya kini ki kerteng na penbenapat ba ada President United Democratic Party uba met ba lengdo. In Paban release saka wait list jong ki candidates adin maka state election committee ka election na ki constituency ki bahab sha Karo Hills u candidate number 1 naka Sangpo Arang Sakuna de Sri Bipul CH Sangma candidate Baal de Sri Shubhankar coach naga Sapupra Salsela constituency. Candidate Balai di Sri Julius T Sangma naga Sakusan Tikrikila constituency. Pada candidate uba
Sao ude u Sri Sushil Goyre nakasapu sao Raksam Gre constituency. So way but candidate naka South Garo Hills district u Tesang E Sangma naka Sampupra Siju Rongra constituency. Kini kidong Santali ki constituency ki ba ni lada prime minister ki sanmut ki candidate na. Dr. Numal Sangma, Deputy Speaker kaying Darbar Thawaan ke Assam, ula kro breu naki lom garo bandrung dekot hakaseng BJP. Ula priang ngo bahai ki rangba ki barung dekot hakane kaseng. Ula etho ba usngo shan bandan hakane kaseng san hima. Ula keno ka sarkar Meghalaya bakam shamla pentre kampura ya ki scheme penroy ka sarkar India kala ai na kabenta ka jingroy jong kane ka jilla. Ula kemen ba umilo ki Sangma na Kharkuta ula rung dekot hakaseng BJP. Ula ongru baki pat ba ki deban rai menta ban wan ra eka sarkar kabalat nakikam bamsap. Today, I have come to Tura, BJP district headquarters. My intention arrival here is that I and my colleagues and so many party members were there in Congress party for long years. We have organized the fragmented party. But this fragmented party still persists the corruption. So we don't want to tolerate this kind of corruption in the Congress party. That is why we have resigned en masse. I, one of the leader, then other president, secretary, all executive members, or all our supporters have resigned en masse yesterday from Congress party. So we have searched which is the party will bring the development, peaceful and corruption free in India. We know Modi and Amit Shah is the only person who can make the India free of corruption. With that intention, we have come together, we have decided together to help BJP party to flourish our country. Badak itu ki kubor lepois kabakun, terhadu bangin daya syambiang kublai shibun.